Ketheka wirigiro bwakwa ntukweku nithirite iri njega narua Alhamis itariki 24 mweri jwa 5 2026 ni ntuku ithirite ikiyurwa ya mainge ende etuririro ria keba gikuneka mugongo nontu bumwanki jura juthirite jugite mantame nteresha Gilgil Shukuru ya utumishi mbere buru ka ngoshogere nkatho nontu bogotuthura ugitwethia nyombe nteto iri negweta katetuneka amiro kuma kirenikiro na kimoni moni. Thank you very much. Ni beta wakabwe mutharimi tukiambirire na riboti ya keba ya kiriro kwithikira na gukaya rwaka inkorone kiri mugongo ni ikubia aritwa 16 ba utumishi Girls High School erintere sha Gilgil nyuma ya mwanki kwithira jokithia dormitory kana nyumba ya kurara kwa aritwa ni mantu ithirite kimenerua ni atongeria ba upinzani kiri kiama kia DCP kiaraba kiolotera rwangirwa ukarebodene ningi bakioria CS ukarebodene Onesimus Kipchumba Murkomen egosheberia ende Murkomen akinyite kire Shukuru agitana mbere kuruta kilikithia kiri aciari ningi akenya wananchi yeye uchonkoni kuthithwa mwanka mantuja ningi jethire jakiringwa murashi na gukinyanira ningi kioto kia aciari na naba gikioneka NCS wa Kithomo Julius Migos Ogamba kiruta ntumiri ciawe cia kuboreria aciari barabara ngikite nontu bwantame etemi ni mwanki Jeff wagituma na ribotie na bwatongeria kathumba batongeretwe ni Kipchumba Murkomen ora ni minister ukaria bwandene na wathani bwa matura, minister wa Kithomo Migos Ogamba na gavana wa Nakuru Susan Kihika ni bakinyete cukuru yari ya utumishi nyuma ya mwanki kugwata utuku bwa gukira narua ara kinyari to 16 bethirite bagitoturo bwao na bakiaria atongeria baba ni batumite ntumo cha kuboreria kiri bara bethirite bagitigwa na kinya kurombera arito kathumba bethirite bari na maringangirwa jama ingi na jama nene kumania na mwanki jojo. About 12:45 a.m. a fire broke out in one of the dorms on the second floor of that particular dorm, and the dorm is completely destroyed together with a lot of injuries to our learners, and unfortunately we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. Ni mantu kinyaje kiri kirore ni minister wokaria bwandene na wathani ba matura Kipchumba Murkomen. We'll also do everything to ensure that if there is anyone who was involved in causing this fire, that justice will be done so that your colleagues that justice is done so that your colleagues who lost their lives and those who got injured may not be in vain. Even though we may never change the situation, we must be able to ensure that such a situation again should not happen on the part of those who caused culpability.
Kwa hivyo nataka niwaambie ni poleni sana. Bakiaria gikaro mwanya na bwatongeria aregani na thirikari batongeretwe ni Senator John Methu ni baorotithiritie kiara thirikari ni untu bwa uguta ngugine na kuremo gukaria Kenya. The function of disaster response is treated as an afterthought by this administration, who carelessly moved to the incompetent Cabinet Secretary for Interior Kipchumba Murkomen, who cannot be reached while he is attending to his late night social calendars. We are adequately aware that the Cabinet Secretary for Interior Kipchumba Murkomen was informed of the fire tragedy at 2 a.m. last night, but he could not marshal government machinery and drive a distance of 1.5 hours. The Cabinet Secretary is too big that he could not even drive. He chose to only fly and was waiting for the weather to clear up this morning. A Cabinet Secretary who is an epitome of failure, Mr. Kipchumba Murkomen, must take personal responsibility in the loss of lives of the children who have lost their lives. What was so hard for the Cabinet Secretary of Education to move to Nakuru as compared to going to Safari Park Hotel when our girls have died in numbers? Where is empathy? Kenya deserves better. How safe are our schools? If Utumishi Academy could lose 16 girls, yet we have security agencies at a stone throw, how safe are our kids in the other parts of the country? Since the fire tragedy in Endarasha in 2024, we have never been told how 21 babies died. What country is this that we are living in? Bakirikiria ni boritie Minister wokaria bwandene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen ethire agicieberia ngugine iu nuntu monka thaici no nenye kuremwo ni ngugi yawe. We call for the immediate censure of the Cabinet Secretary for Education and the resignation of the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, for the deaths of our children at Utumishi Academy. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kungina kukiri maromba ya kindegoro mukawene ya Safari Park atongire mwanya ba kithirikari batongeretwe ni Rais William Ruto nibo kinyitie ntere i korombera mugongo akiaria Rais William Ruto agitana mbere kudetera ningi gutariria mirandi ya kithirikari ya Kenya Kwanza akilenga mathaga yawe kiri atongire upinzani nikira bakuga ni kwendera mauwe thirikari antu akwendera mawega ye witi na mbere bwa mugongo ningi atongeria o mutongeria bagitana mbere gutariria ye ngwataniro urumwe na gwikathiri na speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula aretie ashiasha bagaika uthukirinkirano i cia gisiasa nikiri maromba ya kindeguru mukawene yo Safari Park nare atongeria bakithirikari bakilukiri ni Rais William Ruto bothurene korombera mugongo ningi matemo ya siasa yakionekana guchacha Rais Ruto akilenga mathaga yao ikiri upinzani ningi akithetera uritingo gwa thirikari muno ya uchumi. This country will never go in the wrong direction. This nation will never go in the wrong direction. Doesn't matter how many headlines say we are a failed state. Kenya is not and will never be a failed state. Because Deuteronomy tells us that we will never be the tail, we will always be the head. Akiongelea Rais Ruto augite thirikari ni kite mibango ya kuinyulukia mwananchi murigo jwa magori jare iguru ya maguta. And even the crisis on fuel, we not only have a short-term plan, but we have a long-term one as well. We have found the mechanism how to get our fuel in Turkana and those in the rest of the region to be refined here. Giteno kau munene wa Rais Professor Kithure Kindiki na uritie ngwataniro na urumwe gatigati ka atongeria. And we gather here without our titles, because when we get to heaven, there will be no titles.
kungi na kuspika wa bunge nene Moses Masika Wetangula na uriti atongeria bateka tume uthunikira kuga nkirano cia gisiasa te uthu. Prayed that this country, particularly its leaders, all of us in the political class, understand and appreciate that our political competition should never be enmity. It should just be but competition. Because when we finish competing, we have a country to look after. Ni maromba ja kuretete amwe mabisa mwanya kumandwangi mwanya sheke thirikari jari maromba ja korombera mugongo ninge atongeria bagitana mbere gutumiria urumwe thiri na ngwataniro ninge bakioria asiasa ratu itite nkirano nene cia gisiasa 2027 nkirano ikauma kwaragania kwa thiri ninge uthuga tigateka atongeria ninge akenya ni kwethirite ke kujiro mutundo ko jo muri moja Ebola ndegoro Democratic Republic of Congo DRC Congo na area antonkeroki ya egana batete utorobono ntobwa mutundo ko jo muri mojo atare jo Ebola akiaria PS Mere Modhoni augite thirikari nikite mitaratara imiega ya kurigeria mutundo ko jo muri mojo ndegoro ne ya Kenya. Wandiki kirero angiro agima bwa mwingi Mere Modhoni na ateterete yendekithira thirikari kugwatana na ndegoro ya kiri gutenga nyomba cia kwebanira na murimo jwa Ebola jura juwete mpanga kiri imwe cia ndegoro cia ome. International collaborations happen every other day, and when there is a discussion around having an isolation center in Kenya, it's not a bad thing really, and it's a discussion, because emergence of diseases and re-emerging of diseases will keep recurring every other time. Really, as a country, we must be ready, and these are not strange things. Even during COVID, we had isolation centers in our country. Even the counties are supposed to have isolation centers. Today we are at risk because of Ebola. If we have it here in our country, what happens? Anything that comes from an international request, it goes by the laws of Kenya. So we will not be breaking the law to have a conversation with partners. Not just the US, but any other partner. Mwena kwithira Kenya te amukarite kesi ya murimo joju Modhoni ariuga kuri na bate ya kwithurana nikenda kwebana na makareka ja kujirirwo kagitaga mpanga ya corona. 2019-2020 during COVID, we could send our samples as far as South Africa. That is how low we were. UK, India, and it will take 1, 2, 3, 4 days before it comes back, and then we could say there's a confirmed case. But today, our labs have the capacity to test and give results within 6 hours, 6 to 8 hours. So that's an improvement, and we will continue to ensure that our partnership with other players, we are enhancing, and the testing of our samples in the country. Nguruki Modhoni na rombete ya Kenya gushiebana ndiunga cia ome nthiguru nikenda kwebana na murimo joju. The government has also intensified surveillance at ports of entry. You have heard my CEO from Kemri is at the border coordinating issues at the points of entry, designated specific laboratory for testing and strength, and we have also strengthened both national and county level coordination. It is a matter of life and death, and we remain at risk of the disease importation, so let's all be careful. If you don't have an urgent travel in those countries, why do you have to go? Kaa hapa. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Tutagire matheta ya karikuma riboi ntere cia rũirĩ rera cigone mbunge kia Bore naria baugite nyuma ya kwithira bakiurua kwithira bakirika miti kenda gutigira ni bagukinyirwa mainya mangijo stima mije ni mubunge wa Mugambire Ndikiri yatukite mawirane eguru ya mawirane ninkathithia nandi bauritie mubunge wa Ndikiri gutigira na kuingia wirane bokuthiria mathina yao ya gutura mundu ne jo mutumanu kwa igitarira yani wagi bomainya ya mwankijo stima riboti ithurani na igitarirwa mwende olaibode Akaribare boina kithima kia Ntonjara wandine ya rũirĩ rera Bore ni bameneretie mumbunge wa Bore Mugambire Ndikiri na nikira bakuaejire nturene ya rabera baitange mitena nikienda yobekira stima lakini mwanka thaio teke ntubonete bakiwa batiro beta lasare na nyuma ya kuitanga miteyo na mwanka thai mumbunge yo atakinya nturene yobera nate kwetire twitweri tugekirwa stima gikingi kia nyomwera gekirwa kanisa neje nika ikende gasabu antu barabarerie yonde riboi na batwe tutono ntu jabou na nde batwe tiko thirikare bautindo twira tutam batwe te tutam tweterete batwe tutwira mundune na beto bathoma na kando na inyinga na mauta hata ijaurira inyajo na nde tukaja kwethero tu tukuthithiru thirikare ere imbito kwerwa tutam batwe twajere twairwa toro stima ichiejete kuwikirwa twagitangirwa mitembe che nyinge muno na kuthiria kugitangirwa miti tutone kingi kambi batige batwikira asara na narwo turi utekingi tuona kambi twatigire twagitangirwa miti na beta asara tutarite ne miti no ndubara binge ba miti utiko bamwe kaere nko na ndi batwe na aja twe no ngatwatumira sora utikingi na ndi Ndikiri na uge weru bwa no nzonya miti na igitiro guku no tembi kana mbio tendali nchie kingi ya tuturuga no wanuta muno ntutuko no waikwaigwa bau bagokeria bithatu ibaba kumenya bira bakuria na baba baithoma computer beto twita bakuthoma achio ina anto bathoma ata ntukoi igweto le boia kithima gya Ntonjara tutura mundu kulukine bakuromba mumbunge okaita kara ikira kari mawirane kuinga cia gitumi bo mwanka thai bature mundu ne batona kinya waya ya stima nturene bakiwa siasa ile iweta na mbere cia thirita mbateta yari kwiringa gitumi uteke ntubonete kumania nacio Ndikiri tumuria riu atumite njama uci acia jo tukitangithia miti na natwirite stima ichiejete na ata ciakarire bado thwairigite stima ikeja tauni no ndimurithio ng'ombe tumaira beteruri ndeje stima yeja mateja kugitangira ng'ombe nkuthamba iu asa theineu na nde batu tukuromba thirikari murungu atethia batwikire stima tonto ana beto baiku bathomete ende bationa ngugie kurita bara bainge kinya ibathomerete nya saruni tugekirwa stima ana beto baitethia na bange ndaka na chikethera chiena nyenyo cibiao no nto stima ndegoro inge ira tukona chiena stima ote ana bethera bena thina ku ana bethera bembisi bate tulera Ndikiri baketha bate tuthitheria u ote tutamba ate tukuga nyatwe na ndai iturakunukire metho tora tutura kwerwa tuge kiripotera Mero TV kuma Bore mbita wa mwende walaiboni Nande kaunti ya Mero iri na county commissioner Omwero George Omolo urana nde arekitie kwa mukira mathaga yake obisi akuma kiri nande urare county commissioner wa Mero Jacob Ouma urana nde witithitwe enkathe riboti ya Mutugi Wakembe. Ziara yangu ya kazi katika gatuzi la Meru kwa miaka miwili miezi 3 na siku 16 imefika tamati. Kuanzia leo nimechukua hatamu za uongozi wa jimbo la Meru kama county commissioner. George Omolo ni weru county commissioner wa Meru nyuma ya kuthaganwa mathagana obishi na Rwani Jacob Ouma ure witithitwe nkathi na kwa regional commissioner akirungamira county nyanya cia hapa Eastern Region. Ninaondoka katika hatamu za uongozi wa gatuzi letu kama county commissioner na kumpisha na tayari nimempisha county commissioner mwingine Bwana Omolo. Najua kuna mengi yamefanyika, lakini nawaahidi kwamba mimi pia nimekuja tu kushikilia mahali nimetwikwa jukumu na serikali kuu ili kwa pamoja tuweze kusukuma
maendeleo na usalama pamoja. Akiaria ugite ari na witikio na utongeria bwa George Omolo akiregirwo gwitithia na mbere ndwa ya Wamba Bwandithia na kinya Njobi Ndege ni wa wapa uhakikisho watu wa Meru ya kwamba wako mikononi salama, na ajenda ya usalama haswa kupambana na uwizi wa mifugo na ujambazi katika maeneo ya Northern Grazing Zone. Hiyo kazi inaendelea na itaendelea. Anayechukua na ambaye amekwisha chukua hatamu ataendelea na ile mikakati. Unaona kwamba tuko na security committee yote hapa, tuko na deputy county commissioners wote wako hapa. Hii ni kuhakikisha kwamba there is continuity. Mimi siondoki na kazi, bali ile kazi iko hapa na wafanyikazi wako hapa. Hivyo basi ni kuhakikishia wananchi wetu ya kwamba usalama wao na kazi zile zote zitaendelea kama ilivyopangwa na hata itaimarika zaidi. Kuna operesheni ambayo inaendelea, operesheni ya kuhakikisha kwamba kuna usalama na kurudisha mifugo katika ile maeneo ya ufugaji itaendelea kama kawaida, na hali kadhalika kazi zile zingine za kupigana na pombe na miadarati, za kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa utangamano na usalama na kadhalika. Agikumeria matagari ya kugana rajukite gukana na Wamba Bwandithia ja kaunti ya Meru kwa miaka 2 arari county commissioner. Najivunia kwanza kabisa mikakati ambayo nimeweka katika kupambana na ujambazi na wizi wa mifugo. Ile mikakati japo tujafikia 100% huweza kufua dafu kumaliza lile donda sugu, lakini ninajivunia kwamba tayari tunaendelea kuhakikisha ya kwamba lile swala hivi karibuni litakuwa ni swala ambalo litasahaulika na kutupa kwenye giza la sahau, na wananchi wa maeneo yale watazidi kufuga mifugo yao. Omolo nawe akijukia murigo juju ugite ari tayari gutigirwo karene bukwagira na ethira kiromba ngwatano gatigati ka mwingi na atongera nikenda kuritaniria ngugi amwe. Najua kwamba kuna mambo kadha wa kadha itabidi tufanye pamoja kama jamii na serikali, na ningependa kuchukua fursa hii tu kuomba ushirikiano wa pande zote mbili ili tuweze kupiga hatua zaidi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeita Mutugi wa Kiambi. Riboti ikathira ituikie mbriki yetu ya mbere kiremetha ya nteto ugeta kuraya nitucokerete. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti kuja unaona gari kama imejaa wengi hivi Kedhari mori nikire barebari na mpara na nyonta nionto bomantu jare jagirite nikwethero bakanyirwa. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda mashini cha kuora na kumya nguo,
bills cia mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jwa maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iria ni 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka 2,000. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu M College ni atongerete kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria. M College mwana waku akigwatira motia makamu bithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke. Kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. M College, skills to go places. Flex Meru Bazaar bagwatanirite na onania bangi bainto bia mithemba mwanya ni bakinyete Meru Showground Nandi. Ori mu biashara wa ngari nini gwita mwanka sport utility vehicles, spare part cia ngari, electronics, bank and microfinance, insurance company, intobia urembo na bingi Kathumba. Flex Meru Bazaar tugakureta hamwe na mteja waku. Ikinye ntuko chionde cha Jumapili kwambiriria thaa 12 cia rukiri mwanka thaa 12 cia ugoro ukaigwatira kanya ga kwendia na kugura into bionthe biria utwire nyonterete. Flex Meru Bazaar ni one stop shop. Kumenya manto nkoroki turiongere Meru Showground Sunday chionde kana uturingire thimo gukurukira 0705 950 920. Twende Flex Meru Bazaar. Ni mwecheche. Ni bwega muno nontu bwa gatuthura twambiririe na matheta muthuro mungento na kuria matakwa akari kuma Kabocere iri kiengo ni icigumbunge kia Egebe Central baraba shumiritie kutharikira ninge kumenyera manyire gukuthura ngaikutho otongeria bwa MCA wao Murithi Muteria ni kiraba kuga ni kinyamara kia gitarira ya nontu bakuthukanga kwa barabara ciao nandi ni boritie MCA wao Murithi gushumiria ninge kuinge wira ne bogutigira kuri na witi na mbere maturene. Riboti ya Murithi waba Aturi na Karibagwa Kanake Kabocere ndene ya Igembe Central ndene ya Thiru Ward ina Kariba kuma nturene ya Kaithe ni baumirite na kuruma nthi na Kini ni urwa kai na maruru ya maingi nontu ba barabara ciao uria ithukangite iria bakuga kuma nthi yo mbere cio itate mwanombi ni taragita kana batakiona. Anton como con el grupo con la toma pato na bwegera ba to lianto cia cia ayega rutera rwa Kaithe pato barabara cietu cia thukire
na barabara yu kinya mtu agaswa tutemenya no mukamata tumwendi cibitari nanga twakamata mtu na mongo twamuringire kura ya MCA wetu na arere kuya tubwetheri kinya barabara au rutere rwa thero na ate tubwetheri barabara cietu angi ora nkenda kuwa batwe itobati kwethura twetethaswa tubati utethwa nontu barabara cietu ciekuthuka batu tumao tweta yonto bagana kino tuturacia thimo twetete sanji thimo cietu na barabara cietu kungwetekia kuma yonto aweta igweta kilomita manele onto bagana ke na atwete sanja thimo twetete sanja thimo atuka tukiwa tokinya thimo na kwe kwa wari ndreka iselitha to thimo reka thia mwangi bora nkenda kuwa itobati kwolelwa twatethwa nonto batu twithinene na ana beto tutionawo tutethi na tutionawa nao na barabara cietu ciongwa iciathukangire barabara imarinya twewikirwa barabara mwaramu yekirwe ratilwa macio nau ende akuma nthambiro ngari itekirira kinya mpinda citia yu barabara yonze imarinya ake ende itukuromba itwikirwe mwaramu na tulaithirwe buru barabara icietu ibwe na ntunio tumba kurira bakeria bakerekeraia kiara kia Rwakai urori MCA wa rutere ruru rwa Athiru ni baugite ati bo batona kiragita kijite guku na barabara ciao ciethagirwo cie thinene nontu bakwithirwo itumba gwiteka nontu bora ithukangite ato kwira na to bwetheri njira na to waji kwa kelera pio ikibigi chetu na kani tio kelanya nini inya muntu ajo ntemenya ko karwa yontore MCA aturomba na barabara mwankarta ino marinya tura ku mwekoro akarakaro kathina akwatweka no murito nanga kama to wikibiki kana ageta na maura akabwira njirene au to ateanilwe kabisa tona ya ntubatena ya ngondu itena murethi barabara ici cia Kaithe rutene rwa Igembe Central ndene ya Athiru wondi ikarite ya chorochoro cia gwita nkomene nontu bora ithukangite na Karibaba ni bethiritwo barumite thina igita rinene na nandi ni bakuria Meru County kende keja ibathondekere barabara ici na bakiuraia MCA wa rutere ruru ni ku etire Murithi wa banki ripotera Meru TV ku mamirigone ya Igembe Kaithe Igembe Central iri njira ya gukongera utheru kirekana gakare MCA Ntororo na ambiritie mutaratara joyani bwa tauro cia utheru kiri aritwa muno bacukuru ya Kiraria Primary School otabure mandiketwa Nteto Jeff Wagituma agutariria iri ntuko ya gukungwira utheru bwa kana gakari aja nthigurune muthenya jwa narua Patrick Kathuri Mantururu ura ni MCA wa Wandi Antima West o amwe na nkatha yawe ni bathiurunkirite macukuru Kathumba kutethia twana twari na into bia gwika utheru ara bakiaria na metha ya Meru TV atongeria baba Narua as the world to commemorate the world hygiene menstrual day for hygiene na itwigitwe twina orito nkorone yetu kenda tumba kutwethia these young girls nonto as I mentioned Meru is one of the county area go suffer with triple therapy burden of teenage pregnancy among one of them kaingi ni kwa challenging mono ke bearing in mind urago karika kagitana gaka na naratu maririte kana gakari gakwinyiro nonto gate kumba kuona sanitary towels na neto thugania through friends na chore bangi na kinyawe Luishas bangi tomba go come together nikenda tukomba gutetheria kana gakari na arua nkuruki baugite utethio bubu bugatetheria bunene kana gakari kiri kithomo giako na kinya kuria antu bangi bawendi bubwega kweja na utethio bubu ontuko kwa ntuko na ito kuona with the economic changes irache kwa happen in the country zaiji nya twana tutu toninti ni ku afford these basic amenities just sanitary towels nethirite thina
na iketo mitugwatene with very many people, a lot of friends, a lot of colleagues, kenda tumba kwija gutethia kana gakari ni kenda oni onkorete ngano uja mwana mwari ntenda mwana onge maisha jawe jagitukire jatikinyete ara jabatio kinya na yiji njire moira tumba gukinyau kenda tumenya ana beto be skuru egitare onterera babati kwethira be skuru bati kwethira be nja nonto bakwethira egitare moira kinyere na batina anyway egwitethia kwenda bomba kuendelea na mathomo jao kila gikumba kwa affect also their performance na inya their life in future kiki go affect nonto once okay just school you mess up ne go affect your self esteem we just school orega ku just school nonto ba periods ne go affect your performance na generally go affect the whole overall performance performance ekana gakare na iketo mitogwa tene kenda tomba ku kwitikia kana gakari kena maisha mega mpomba kuromba well wishes badithia through kofa kana gutetheria twana tukona sanitary towels injire mwe kurwa na gintu kira kana murimo jayo karite jogwete ndi county yetu ya ali kana teenage pregnancies. Nera wa akiaria mwarimu wa cukuru ya primary akiraria Nterecha North Menti wandine yu ya ntima augite ni bethirite bagikurukira kagita gakomo rire ari bakwenda utethio botheru untu kinyori atongeria bangi ni bethire bagitegera untu bubu na ritho rethaga kambuge ibwega sana nontu bwa kwithirwa ukonsinda kana geto ukimenyaga the challenges that you are going through especially on academic side. Tukwira mwana mwari ethairwa ntukwira ciawe ciokinya ki batu mono turi arimu itungeta challenge kuthira mwana ura tutimona class-ine na riria bangi benderete amathomo mwana ura kethirwa inja nontu niki ni kwithirwa atina bia gutumira kwa atuge tukeja kugwatana mantu jaja gutethia kana gaga kari ntukune ciako cia mweri kinya kiri ithomo bietu tukethwa tugiukira nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Nayo mathikone Joyce Ntere Shiagiaki irinyaki East ndande shegi siasa ni kujeri ni aria nkaria uga na nimbuge gushukanire miario matemo ya siasa gatigati ka siasa muno baraba gukinyanganira giti kya MCA Ntere Ishia nyaki East ningi akiaria kiri mathiko ya Patrick Bucha okumeria matagiti kya mujumbe North Menti netete na mbere kumeneria thirikari gutantera ningi gushererwa gutatira Kenya mantu igi gukandana na kumatiandwa ya kuthiria murimo atari jwa nyimba niona kimonimoni cancer na remo tutigi Joyce nonto bwa murimo jo nyimba gikukyawe gikia mapema nandi na uriti thirikari gwika mitaratara imega ya gutetheria Akenya muno Ameru kurwa na murimo jo jutwigite mpanga iba ikironda gya nkoje kadetune ka Ameru murimo jwa nyimba niyu cancer ne ripoti emandiketo anteto mutuke okembe cha kambuga wa county assembly ne kevima kile kiabati kwenjera wananchi waikeria mdana jwa kuchwa kwa anta dole make mimi ile maji nimeweka kwangu nimeweka kwa ajili mimi ni mkulima murutira jwa gisiasa jura jo kujiri Ntere cia Thamiri gya Kenya East North Menti kiri mambra ja kunokia Joyce urokwete kumana murimo jwa cancer atongere bagochogite kya MC bakigarwa mambra ja kene gya siasa na gochokanira migambo indereje na covid anjereje Thamiri antobetonde kwa morigo jorea tena ira bwana choni yanko rumoicho mitandaoni kuweka mawe kwa barabara sio mwisho wa kazi. Mwalochiaga kuduma mitandaoni akiuga ikigare kya ng'ombe ndiraretere ndenda kumwira no naro no ntoto yaja na leta igare biretha ndirarete kimwe tukurie Thamiri antobete tukaerweni no ntobakwenda siasa togwishwera lakini mwiligi ariuga aritango gena intobiagwe hakuna mtu ajui MCA nominated ni wa oversight. Hakuna budget tunapewa. Gari ya nene emaguru 22 tumba kunenkora mtu mete mutunto thaiu enenkerwa mukuru jojo amekinyia niko rwera kwene cia karugara kosa tugekirwa siasa bonde kwe bamwe na discipline na ituitani bwega na uko na tena discipline na twiromba kura
no tukaeta twita ngwina discipline ala mbere. Patrick Bucha murori gite kia mubungu wa Northimenti akiromba thirikari ya kaunti ya Meru gwikira kiregukana na murimo jujujura joete mpanga ya kaunti ya Meru 170,000 kwita kuthithirwa treatments which antu babangi batumba kwa afford 170 for every month utumba kwa afford kwa antu batu bathithitie abakwendia miunda bakendia ng'ombe bakendia kila benakyo alafu baka maskini kwa kansa igatuma antu betu ba maskini tonto mtu arikara inye ageta community keje kama contributor narua community keje kama contributor unene community keje kama contribute so it affects family mndora wajetwe it affect family na it affect community neke tuminkuga whether the county government ya Meru jana ndio tuina yaki sibitare yaki itina facilities to screen cancer ni arangurukia ithukirite mabunge Rahim Daud atongire bangi bona demonstration itite which is the right for people and the constitutional right which is okay kwa atongire bangi bakumira bageta kuungana naye kuona ni jakabo batethereria ntu no tu tethereria ntu ugwendo tethereria ntu whether we member of parliament ita parliament ugatethere nao tewe ja guteta kuungana na ntu wethia ko batethia no alafu kintu kingi whether otiumba witotethia parliament utiume parliament antu bange batonya parliament babomba pombo tetera ntu kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ripoti ikaithira itukinyithia muthia yo ayara tukubanganithia kirimetha ya Nteto Meru TV ni Beto Akabo mutharimi ngucire ngatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwa gututhura shukran nontu bwa gutethia nyombe Nteto iri na igweta kathetuneka Meru kuma kirini kirona moni thank you very much okolo gututhingatira kirimetha ya kinandi at Meru TV Kenya kwa mukira Nteto bora gutunduka kuma dena odena gonto igitunduka idha ntuko wa ntuko makasa kwani makasa masaki kwani masaki ngo kwendera gitaririega